Hapdeng kajing ipo iping ke Karbi Cultural Society Meghalaya Zone mentakesingi kalapan kutno ikata masa kisamla Karbi belatip kum ke 31st Zonal Karbi Youth Festival kebalas dang nadu henin kesingi ha Auditorium Hall jong ke AMKA kebadan ha umwang hadin bekipat Karbi nakal leng kajela pat wat nakatan syatay lamingi kilawan banshim benta ha katay kata masa. Ya katay kata masa, lawan ban penhak pardano yaka menta kesengi de uba Balajit Rani, MDC Kenongpok Constituency Kum Ukong San, ringkat Usunil Tokbi, Organizing Secretary KCS Central Body IC Meghalaya, Kum Usembut Kong San, Hakajing dan lang uba Albinus Timung, President Karbi Cultural Society Meghalaya Zone, RR Ronghang, President KAMKA, Ba Arnold Sinkli, President KRBYDSO, Ba Sylvanus Malay, Presiden ke NKU, ki Long San Man San, ki Bong Thai na ki right baper, bat ki wei ki riu rang ba. Kajing temu jong kate kata masa, kalong banwan rak kajing ya teli kawai, hapdeng ki jat ben riu Karbi, ki badan hakal leng ki jaka, kam tam bandang pen imbat pen ne pensa, ya ki rit di dustur bat ki culture ten rai jong ki jat ben riu Karbi, bakim day ban klet, lan ye bakin du kin dam no, henry ban pen ne pateng la pateng, bat kani kadai kasin ka baar, balapan long kum kate kata masa kisamla, haka jela Meghalaya. Tribal, hang perthai borok awe. Ngidon new spa teli ki tribes. Hang ni hapo ri India gejungi. Kita ngide kibalada notify hapo jong ka article lai spa saupuan jong ka constitution jong ka ri India gejungi. Kita new spa teli ki tribe hapo jong ka ri India gejungi. But ki Karbi, ki Khasi, ki Jaintia, ki dei ki wei na peden kita ki new spa ki tribe hapo jongri India ni jungi. But ki tribe ki bak hampau na po Meghalaya ni jungi hapo kate ka notification jong usnam ka khanai spa sankwar presidential order kade ki Khasi, Garo, Jaintia, Karbi. Kita ini ki tribe ki bak pau hapo jong ka jela Meghalaya ni jungi. But nadu bangiyo ya kari India ni jungi. Ni songkuman sibul bagi krau perhat hakatu kapor kila perhat kerbang na kabenta ban kuduk lane ban yada yangi kirit pan kita ki tribal riti kedusdur mo kan yang berkom pada riti kedusdur nama ni hamne menta bon ngilas dam pendu jai kanika riti kedusdur jungi kumta kane
KCS tau angi kwa pan pediem biam. Te kaneka KCS las dang kaneka sun kaneka bor kami ke India don kaleng-kaleng Arunachal Nagaland Tripura Patpuntan Dadar Hadu Chennai Mumbai don hi te kaneka sun ka ba lightway las dang na du khat kendai spa kendai po a. Nraya ni hamne po me kliapat idang sedang dang menta dang absnem. Bangsa kecitupan itu bangsa jutang kepari pun kipang itu kiklan balik bangsa. Aho pinang jutang akan ceprek dulu kaceprek kalau tebang itu kido along ri kaprek itu ilam le atiun prek lah sama taksi jutang ya ceprek kecet dulu. Sta orang ini masalah mangke itu jutang ke sipel lo. Appendix support is sipel lo. Nale tung tak itu